بله تمشوان هجال سر و مجاري من بهتر وصل من میوانداری برز عبدالکریم میرانی سروک نونرتیا هریما کردستان یا انجمن اجتماعی کردی لسوریه کریه من باش برز عبدالکریم سپاس بو بشتربونا تا مدید راپورتا مزجیهات پرس اوه قالوا شاطندنا زوین جودکاران چه کرد چه عربان به دیاره که سرشتیه یان به پلان تنکرن اگر به پلان به مبست جه چیه؟ دمی وجی باش و دمت معاشقانی و همنا باش به سلام رسمی بوی وجی طبعا دیاره یعنی امکی کرد بره آرمانشگرین یعنی همیشه و دشمن ما رفتار لگل مکه یک جور رفتاراجی از دیاره نیه که سالا بوری دسته کلیه مثلا شوطاندنا گلمی و او شوطاندنا گلمی زی طبعا همی ایگو هاولاتی دبل الجزيرة الإبنية وتبايا ناوتية كردستان السوري الإبنية أو جزيرة الإبنية كرد من يانجي رجاز عرب من يانجي فلسطين من يانجي هر الجورة في رجاز الإبنية فارنجا حتى كي صاحبات أرجو محافظة يعني ناوتية جزيرة يعني رجاء شاندري ناوتية جزيرة شكو وبنج طبيعي أم حاجة هوتا حساب كده شركة بنج طبيعي ناوتية فارنجا حتى كي جنبوا وتنبو وجاه وحمي جورين زيتون وكتير كشتي شاندني دي هي كشتي شركة بنج طبيعي شاندني خبر بيه رجاء فارنجا حتى كي نسبة دولتها السورية يعني بيتو ستيش طبيعي نسبة زيتونة بيتو ستيش طبيعي فارنجا حتى كي حتى طبيعي جنبوا وجهوا بيتو نهر طبيعي طنبويا حساب جشتي فارنجا حتى كي تكون رجاء دولتها السورية طبيعي سريتلي زيداباري دوار نفتيبا يعني كيلو دوش طبيعي نفتيبا السورية الفارنجا حتى كي أجا وكي نمونه يعني ناش بوي تماشاوانشي بزارن يعني بري شراشة سوريا دستيبك انتاج سوريا جنم وجهو وطنبو وزيتون وطوزاتي يزكي يعني طيبات جنم وجه يزكي 4 مليون طن 4 مليون طن بري بهزار فيش بهزار واضح طبعا افريجا جنك شو ده بجريا يعني بهزار دوزه بجريا مليونات وصل هزار طن بهزار طازه 425 هزار طن دي كان بجشتي بو مليونات وصل هزار طن بله يعني اب حمي كارتيكرن من جيانا بله او بندور السر جود كارن بك بريز عبد الكريم طبعا إمكاننا چاندنیه نتیجه کو بهای سودمانیه بهای تمام زده تشاركات بويا بهای جل کاری کردن سر مثلا حتی ابرجه شون در وجه طبعا هر مجزری جو خبر جدید ما گشتی بود يعني ضرر كي زيدا الجوزيارة بو راسي وصايبات كاري كرد الفارنجا حتى كي عندنا موشا جزيرة بريجي الرجيم سلبي مثلا الرجيم مصري قال كاري كريه وقال لك كردستانيا وجوابي كردستان الهرم الجزيري وحامل امشي كردستان السورية قال لك زمان بو قال لك دليار الرجيم السوري تبو او امتيازات بو خلق كبير هذا دان ناوشين ناورات سوريا جبوي كردا او امتيازات زياده نابون او عليكاري زياده نابون بلي هل بلي وصل بله اما مثلا شوطاندن بو باركي جرانتر مثلا هاورات يعني تشتي حلقه الشر وحلقه بربري وحلقه فنابري وحلقه مليون خلق فنابر بو هزار شركات هذا كشتنو استنجدان الجلال الرجيم بهربصة بمليونان خلق فنابر وش الهندرة دولة السوري تجي إشتراكي دولة السوري دولة الدولة الهرما كردستان اللي زي كشوف هزار مثلا أوروبا اللي زي كشوف حتى هزار احتمال زيادة من
اوی همی کارتکرین سر مسئله که او جا بدباری آسانگی گوته پیش تینا پیشه خلق مرغوز آوای کردستانی نسبت دیانا وای روزانه بهابینا دلار برانبری لیرا سوری کتنا قیمت لیرا سوری اف همی زائدا اف مثلا سلطاندنه یعنی کارکی هری خرابه دیارده که نه شیوه کی برچیکینه لیه برانبری خلقی مو برانبری خلقی نفسه جزیره بکارانی یعنی سالا بوری 2019 نزدیکی 150,000 هکتار ها هاتنا سلطاندن منطقه جزیره و دبر جدا جدا 150,000 هکتار 10 میلیون دلار اگر نبی 100 میلیون دلار بزرگ داخل مثلا سلطاندن مثلا زور خرابه مسؤوليه خلفيه مسؤوليه اداره ذاتيه او دبر بن كنترولا بيضا مثال وقت اركاكي لسر مدنيات او هذه مسؤوليه راجل بقارب وحمايه ملكه وسامان خلفيه بله برز عبدالکریم چاودر دبیجن کو اگر روش وصا بردوام به تفی کو سالا بوری بهتر جب 50,000 دونم زوین جودکار کرد و عرب لروجاوای کورسان هاتبو شاوتاندن دبیجن اگر ای سال جی وصا بردوام به اگر های کو پیلک دربدری نو دست پی بکه هون چه دبیجن؟ وصا ملت هجا برچیب هجا بجیانا یو روزانی بدست نکبه هجا مجبوره بهر شیوه که نتونه دربدری احتمالا به کار بفرانس دست بکن مثلا بزی دست بکن مثلا پلان کردن دست بکن تشتین بهر اطرابو دست بکن لو وقت برچی به ممکن هر تشتکی بکن از ظاهره کی جلک خراب راسی ابجا پیتی دیا سر دولت دنیا سر دولت کارتکر گارانتور تو هزوان هوایا دولت سوریه هی فایبت ناوچین کرده بچاره کی اشوه مسئله را ببینن آلیکاری کی بکنن پیشکش بکنن جبوی خلقی ما جبوی مناطق ما جبوی برجا دربدریه کیم به چگو بشتکی به هری خرابه دربدری جی کس اسبانا که مش مالا خدا که مالا خدا ایده هجا جیانا و بریوا بکی هجا برچی نبی هجا رازی نبی هجا جیانا و روزنا بیدا بیکن اسبانا که کس ولات خدا هلو اب کسی در کتن کی همی اش مجبوری در کتنا و بیچاره‌ای در کتنا و پیشگیر سرمله دولت دنیا سرمله یو ان سرمله امریکا روسیا دولت اروپی چاره کی مسئله دبی چوره کرن داکو اف چاره وردتن برز عبدالکریم داکو ریل ویدیار ده ورا گرتن دبی چوره کرن ارکه لسر مله و لسر تفگرا کردی بگشتی دبی چوره کرن داکو ریل بر ویدیار ده ورا گرتن بصورة أذكر سرمنة دولة جارانتور السويدة سرمنة وانا كوشارة كسياسي وفي أوت بيشن كورا بريارين نير دولتي بريارين بيشو دو بيجو چار كوشارة سريكي آشتانا السويدة بيتي كامي نسبة ما وقت كرد تيتجاب سرمنة ما كو أمجي بكاربن حتى أم بكاربن كو دنجة خابج من دنيا حتى أم بكاربن كو خلق هو بدي ما بدي أمشي بكاربن وياك رزق ما خدا فايدة بكن مقابل ياك رزقها دريش بو نهضلا بهاي ما كانك داني شو ياك رزقنا بو ما حول دا وجه أنجمن الاجتماعي كردي بپشتبانيا سروق بازواني ما قريبو كو أم في پیمانه ما خدا پیدا بکن لی جهه داخلی او پیمانه نشون سری و سبب شرکیشی هر اب پیاده بو راستی اوانا تگریب با خاله زا پیمانه نکم دیمه پیمانشی پیمانه دروکی بو یعنی او پیمانه که هری شرکتی بو خاله و گلک گرین بود یعنی اگر و پیمانه آمدو برهمه و پیمانه رزگار کردن کوبانه بو اگر او پیمان بردوام بیا از باور کم برگی جیانا خلقی ما و ندبو آسودا بیا احتمال بگلک خوشتر بیا خوشتر بیا خلقی ماشی زیده وکی کوچبر و پنادرش ولات خود ناد کتن و برای فند دانا جبرین ندارم گلک سپاس برز عبدالکریم میرانی سروک نوناتیا هرما کردستان یا انجمن اجتماعی کردی لسوریه گلک سپاس جبو بشتر بوناته